to awia so abon so enekura de awia no hyeda enimu sa esanse bosumi a wo mu de yi wo dobo so me nkofo benyanyem wo bosumi nkro no wo mu nyina wo sede ne ayi nkofo nyanyem nkofo wo 18 mu amani twetwe nyina sai awia ma ha amma kwa baba adom kasebo eso wutie live kokomlemre akrai JFM abosani mu and 106.3 FM wutie so live wo kumase wo setutu Eborivad ewo Asia 104.5 ewo kumase cheso tumfo na ase twa bebio na ano abakwasem okoye no achemamu difri ho bank na ha ba ye rajiro zebra chese wokora ne maame wo Frastaff house ani hwan chese akosi suhum na chese tumfo waye di obi anya bida nti na chese na wonkwaso awie yenso ba de wakese ye de kase boya ne na ne aguso ne de amamo ye fra me vim lady afiokua haja bintu na dromo mene mebla obidum bie kwaku adu kumi na so de ensem jai na chama wan wuntumi chama wan en wakeka bia kire otikoja ba se froko na wan ye ntu che ayi ambassador na wo ye soafo ne ayi na ye se ko na ko ya ambassador we tiri yankase ko Togo yankase ko Benin ene yankase ko Burkina anase ko ayi Niger fo yi o mka nwan ene mponchi ye se ko itiri mu a but sko di krom na ko ye ina so nya otikonfo na asem so ho ye betie no ye ba ko mai mu mrahye badwafie na wo se soafo won na hwensase ne mu ne pa won sam so wo so ina se amra be piem no be yi nsema no se ntu a George fo da ye se kodwiragu ada ya ye se ekusi asore dan no se hwe we nekanie sanso na kase bokra wo beti se don kokrom DC ani abrem wa free emergency meeting chese putupruhie mu esan se enam bia ese mu obi ankodi wo makodi amankrofo wu eno se 9 wedi obahwem ye bekodon kokrom ye fluid ye ne be kire ensa fufuro mo beka ya bekwa de ne potamu ensa ntroni ba bia de pabonefo bi kodi na boa e ma ne to anana no monse do no ye se nya da beto bo atwa so France ada na mpafi besu ni pabonefo na urade ya adoma ma se ya yidi se kabo sanso na kase bokra ya beti se Aizedogbe abrantie bia wabaga na anuma obokotuku anase boxing bi wakwakwo bubroni manager se na woni mkrase nka ade wo de ne bakọ third round abrantie na bono knockout ana kwafo wedi wo yazuma one man tem na mo se munya botere azuma de oyezunzum munuro ye bakọ akọhwe boxing ye bakọ fifi man tem na akopie mo ho a akonsu adonto ba atopa asa a manfo asa bu opa se edwe no nipa ne bia hwase atwo no obia so pampanfo wo honom se da bi o wedi exercise pa ena wode osisi ye sanso ani ebekọ akọhwe abantie bia wo so wo lawyer ni wakọ akopiem court ahye ko yi lawyer fo court abo bebo lawyer fo de bu ye minimu bi ahye gon aguso akogina court obedi obi asem na judge ne hwe abantie na asem a okana no say bra wo so ye lawyer say yes I'm a lawyer wo say ba no hene no de abantie de fa what is your bar number what the kwa ya che no say the obebedi no anu so ye fake bank awurade ya che wo mu nyina nem de obekọ ese bi ka we mu ne abo ne bedade bram we ye ni we de ade chimu dogo afi ne benya daje pa ni abo awuram ne abibi ma 50 se de adwa botatia ne hu ne nso no ye kan madwen kyerɛ enso ka ho bi ne tibi boa e ma ne wiemu die essence madwen kyerɛ ne kan ho bi a e ma ne wiemu die ene na ma ne testy angazant ne Facebook adom 106.3 FM ye Facebook ko na de afa osas na afia pokua film lady ana se kwakwa dukumi wo de fa ho a ye bebom go ma wiase amansa nyina da tip na kasebo no amna ye testy angazan eni angazan ye de brem won eni o te kasebo nyina no wo se ni adwen kyerɛ no holy insecticide spray fresh lady capsule papa bi ya ni o tia no say yes 1 meter papa and I just manage one point sa wo madama and ye de adwenche ne bebre won ye wi akọ ayi what is to many drop bia private yo commercial yo chro one yo as wo de wo nya commercial wo nyina petrol lubricant engine oil tia papa no wo de gumu no break down wo we de osimu anache se o same way wo na akọ no X-Men dietary supplement adichumwa industry Oson's gripe water Second Kings real estate and Franco Chedi enterprise Tabia Mr. Vitamin Papa B, CB May and Women capsules, Heavens mosquito coil spray, and tremendous capsules that Dama, away, Cassiabonu, a tasty. You're from a vim lady, Meneme Bla. Obidum be a quaku, I do come in. Yes, Shassi and Yashasia, and your same money across Santimam Temo. As Antimantama in Crook,
Kumasi wana abanti ba ko wa wana ya santimanta man pipi amnyoko ne chairman ya chese wani obia ne di kura ira ama ise kura de di obia di no si ade frɛ no ene chairman wan chairman wutumi no na chairman wutumi na obia no se jabraga na uyi Canada Japan wa de wo ke kansam pa ke kan bo so ate wa weye na wa mpa yi bi ama no a chairman wutumi obetu ene chairman wutumi na gina we eza so uyi Canada Japan wona chese rabo raza ke kana dwene man ne wo man sazade no wo ya wurofo a onya campaign wanya campaign so oberuzu na chairman wutumi no wona ni bra kwakoso ya wati officer jaba wo so afo na ko na we man ne nkora hi edi hu nsem so na no na na do hwemu din no se da bi 2 years won aka no a wo be ko 2020 wo hwe ni ye pet na dia ye no entu ontumi ntira ho ama nkrofo ma ekokwasa wo sesam ane so wo sesa wati ko yi wati ko jaba firi ho ane wo kofa Cynthia Morrison eba ho so won na meto aso nya adwuma no won ma yi ni ade nya nkitawudi a no wati ko mom de won ko tena ice nim kakra wo itiri so de nya small abrochie papa na de mu ayi Roman fo mpanifo nyina Vatican e wo nesie ye wo itiri entu wo ko itiri ane oni Roman fathers ni ade akoni abadum ade a na tumi aboa ma ne amwa bia be free body sem pope ho aba ne mpa bo bia mbibifo benya no won manya ane wo ti ko tena se aba 3 days ane wo ya ayi wo free graphic fo no wo mkasa se mempe why na na do mempe fa post why mimi ko foreign affairs mi wi ama kwa hye ayi wo de sen ayi ayokobo twa se nonsense na ayokobo twa ba politics man na mi otiko me ba politics onko enti ani otiko ya wo se mempe na fa post mi anam ka se me no be ya adwuma me gi women's ministry mi amesa bo mempe fo ade kura mi kunu dada me kura me ja na wade so say ya ani nipa de woni ne ti nipa de yes nipa ye de nso ni nam okoyo ni kuru no a waja no okoyo no wanya so kukura na be ma no wetumi ayi ka ma wa ne papa nti woni no ekura be ka no ene so wonye wei ana cha ma wutumi ani abere no akeka bia che otiko jaba se ha na otiko fe sen wona de ye ne so wosombro post no so ana na de yo wodi sen ko be wiase minister nkwa no obeje na waba ya ma minister waje wapodwe de wo mu obi ahonsaka na ave kwana kwa ambassador house de bi unko na unko sen wo se MPP ba ye bebre wo mu yi adwuma di akonia ba eye campaign chenchirenche wono cha ma wutumi kura to obi aman post se wono post no kwa wanya bi so atum no wo ye adwuma wo se bi wo kura wo mu nya post hute ba kokro msankan enso wo guso a wo mu ye adwuma ti se wo ti officer jaba be kasa ha ya ma ni minister no ne ye ne kwa ambassador no e so cha nu to anya ane no odi ne ho ya pass won so emro ambassador no wo ye na wo mu aka no a wo mu ye sabi ambassador no wo mu de mu nya nipa na ye ntie chama wan I was set up Pagana for nyina achew o mampanyini wo ho de Magana for nyina I was so Pagana for nyina achew no pro mampanyini achew people like us we work harder than her and you know them preposition bia and we be loyal to Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and his government ni nyina na say sesi ya ba ye wo ka double track ho asem ye yi MPP for me go school free NDC for me go school free PPP for Ghana for me go school free we ni ade aye hwehwe anye me ho asem na ye hwehwe what you say and sanka bo ache ja konko what you say because we dey dance ye befe se bo ache ja kon what you say oyo obi ado obon ho mode na mom enipa bia wo ho a enipa su timi bo wura what you say enti samfo so bi mpo na abawura ya yi a okofom a no pimpiri wati no afi no aba ba kire o manpanyin no akire Ghana for say still wo ahodi a we de ubetimi aso what is so we wura kwa charge what is so wakasa what you say enti so from ya a bedwe say enipa su ne powura no enti oba otiko on pacha na Ghana for nyina hu because e ba o minister no je ye enti na sa brand na wonu so ukuri yare enti wei anono wei aye chama wuntumi chama wan ana nani abra okeka bia chiro tiko jaba senti wabeji minister no no woni mso okuru yare ana ya afe na wabechire mse ni kunu dada nkrampo wo yare na chama wuntumi kaso wono kro ye adwuma che wotiko enso ye man post bia so to wo enti wuntumi mekasa bia wo de ye ambassador se wo so che ambassador enti wonko wo mepa Ghana for che sanso wo mu di no ho ya pa sa asem na waka ye nto aso ye to aso de ane ye ko man mu mrahye bedwafie na akopie mu ho aye wo bedwaku a
wamo ena atentren ne ho nsem eda wabasam judicial committee na panyiri ba ko odimu titiman Defia Makpo Roxon Nelson Eche Kwame no panyiri wone adukase bo atwetwe nkoma am wo se wade wonam no wotete saji pei ni nyina da ene se yesi atemuafo bi appeals court no odi wonkui ye di asem awie na asem na anya odene naja wapia so de call so mo sam obi mfama wo ebia na bibi na cha na omatimi ahwe na omatimi atete no sa panyufo ede omutim ye de hyamununtum akwa kodwiragu ade yesi akwa kosi osomdan na ne dan yesi ne kese twifa nipa besem pimnum a kyerese musramifo adwumadi omatimi akoho Christopher betumi akoho na ne yesi library baabi abu aso ne ade no se asem wani kan nipa nya baabi na ye obede watu akosom nyamnyam na ye wo mo se asem wadi wo mo dwene mo ntia se ntine ne asem no wo atabiri wo soafo wo ne hwensase ani mu nipa wo nsem so mbra no beyi ne ho ano no ma kyerema mpanyufo ntia se esanse nsem ne de papa wo mani so pa. There will be a need for demolition, and so what we did therefore was to identify well-built a residential facility of topmost quality. The renting bungalow per month, I think, is in the range of about $3,000 or $2,500 or so per month. These are very high-class buildings at very prime area. So you fly by the number of buildings that we have. We've invited the judges together with people from lands and natural resources, and each and every building that was made available for them to satisfy. So the selection of the new residential building, a place in a better place, never had a complaint from any of those judges that were going to locate it. What the ministry has done was that we have even made land available for a training school, a 10-acre land available for training school on top of what we're giving them. We are also constructing an additional 21, state-of-the-art residential accommodations for the judges in the long, within the short term. We're just renting for about 1.5 years. Time this construction is completed, they will therefore move into this new location. Whether mo fancha ni ekoti ye yo so afo na hwensase ni mu ni pound so wo mamu John Peter Mewu AK Galamse Fosuru e na otese wo de nsam atudwa wo chirim sanya se bia watem da sabra no man kroso e na abaye na adwene so wo akuduro mafo de agudabi abaye de no magugu apono so edika wo hwa hunu se George fo se de bia obenya baabi ada amu ho ato wo no adwe pa ne waboa ama ase ne etiwe kosonti abaye kwa kosi dan e de amu wo mo ansa na suku wo mo edi dwuma e ho so ye kyeremra panyufo ase ho beka ne ade nyina abande akwa adwendwim wobaha no watu wanamo na saasemi ina opanyini Defia Makpo wo kyerem se wodwene ho a he cannot think madness esanse asa abaya keka George fo enu mahu se esinim na esanse ntuma esan ba bia hirenti ina abaya peso woro ka wafo wabeti ne no so de enya de betintam aban se osan agugu sa dan no ani adan a ewo sa mantem no na de si asori dan a eye nya kakra. It's a judiciary committee of parliament. You need criteria biasa. And in yatete in some new women. Aboy pusa. If you say it's a bibisa besia, as a sanka. Judiciary no by and temperinum this year. A sanka mobile money said there is a share buying Eddie Abeni. Then she said, "Na abano. I can't your judges. Akuku down for more court of appeal. It's yen binum your committee is doing. Yeah, promptly a chairman say yen strong command judiciary no more in Moye. And I say you invited Minister of Lands and Natural Resources. Say a ban is saying na yen yas a siwo. Abia legon home baby. Opanyini Defia Makpo no e na atese wo kyerɛ sem sɛ de mpanyifo ye ne de akwati sɛ de watutu ano ma ho awie na de ba ba kyerɛ panyini sɛ bia mu sɛ bia nya de wa hwe ya na akwati sɛ de wutwa no poa bi sa no ene to di wasra pa sa da braka e be ya kampanyifo sa mbra bium eno no so no kra no ade ba akwa wonte ase ne sɛ si epɛse ekosi edan kɛse sɛ yi a wa ya region potem woni ekwa kosi dan wi abra ye betimi di akɔ baabi na ne baabi wa atene ho a kyerɛ sɛ wo ko hyew na wo bompa ye na wo buttons heriba ba kantoria wutum sampa won concrete bi sane na kesi de na ko bitimi fro atwa bepo wo so kwa ko bompa esa se wo ye di wo bompa ye ne na duru nyakopo ni patipa no atie bompa bo na we de kro fifi sei ene ye kwa kosi asore dan de ne se hwani mu adwuma ye ene mpanyufo ye ene na
yanto akase ebo no so ene yakọ yi donko krom wuduru donko krom dia DC na ne abre papa sanse nkofo bi akodi na mo a yesi eni se nko mu dia ma wo mo wu ama kofa problem anaso wo haw ade aba DC aso ye hye papa meka se wa afre putupuru hye mu dendenden dia che se wo no na ye cha ma ye odada Isaac ano de won tra no man nkofo bi mewu mehye no mo chena ko obi kura san fa nko ye campaign emeti anza so no atu yi DC abato ye beto no Ghana ha hye anya asem keto a yero asamo kena ana che se wa afre emergency meetings ano ne se na no what say aso ye hwe esuomnam ye hu nsem so de betu dwa se mo bia nko yin suomnam ni nyina ne se wo mate se mo bia mo de yade bi baba be pie Ghana ne mo sa de be o mo behwe mo mu se bi ni Ghana ana bi wo mu ni tipam no twa no mo bia nko yin suomnam wo mu hwe mu wie no mo hu sade ne wo be se abrof ka se be kre de ane na mo akọ chena mra akọ se nkrofo bi wo mo anfa futuo anya adwuma na se de mpanifo ka se futuo nzakra ni page se sohwe no we de sohwe we nya sohwe wo be sa betrase no wo tumi asuan bibi wo wada wo ho dada yero asamo kena che se wo mo frɛ putupuru hye mu na de wo be so wo mo yo ne se wo mo de fa ho ye sensitization brofo na no se brofo politicians wo mo da kapa ye no ane se wo mbe nkyerɛkyerɛ ne kasa ho dwumadie wo ma kyerɛ obia no wo ma hunu die nti anam ne ye se mo obi anwe no na wo ni EPF won ya de nyina ba be kan won se de be wo be na che se enkofa ha obi amasa se we ya nkrofo kodi ye nipa mienu na afa mu awu wo mo dia mo wu a empanifo kra de wo mu suro ni se ben se bia bi de poison en wo mo de akwakogu nsuo no ma che sa bekum nipa ne yentie DC so de me kan no ebuso aye health for no ba ya na emergency response unit anti on nyina aka ontie ko ho na ye disa adwuma no meno kase kura no pay many out of health and the environmental health officer no this environmental health officer yeshia ochina yes emergency meeting no now based upon that no ya call around all the fishing communities akoye sensitization on the dangers of eating the puffer fish and I say akamunye freno apufrano and in ha market day no in ochina bridge no kurada Bruben and I don't go chrome started Wednesday evening and a Thursday. Until once environmental health for no, they have been mandated to carry out search on make around all the market now on one inspection as I say that type of fish a view market one as a be any market and the emergency meeting there China everything is set say Ibishia. DC na nani abere wo so won tena mankrofo mewu emehye no na we de head of post service ya won na wo what is fisheries wo mo hwe nam yenu ne ade wo ma so ya wonum yeru asamomanu en wo chemu so wo mo krom tie no wo mo yam de wo mo gwom enti wo mo soma edom a chese wo mo tu abofo mo mo kọ donko krom won ma kwakofa enam no ankofo ne we ye no a ekofa we nyina ba ye no wo mo de bankra ha standard board any food and drugs fo mo ma cheke am wo ma yesa ampasa na tie wo mu wi ade aka no de atwa so sanse wo mu so se do kire mu no wo mu tena won magana fo ade hye ade mu ye pe bi kura ba ka ho wo bi nkowu e wo bra ne bre nso ya nyankopon wo nye ladwene so wo frɛ obi ya nkofo ya wo bi wa esi nyankopon wo pe flowers wo de na nyankopon wo na bo flowers ye wo wi ase nya wo pe flowers ya enipa no wo be fo wo mu nti we de enya nyame na de ma ya nyame na age wo nye wo bia bibiara wo ti ase nyankopon wo nye toro se wo ajeje nkrofo wo je ayede na abofo no krom nya dabre wo ajeje nkrofo aka wo die ye enye wo papa o se ayi wo mo ya pa ye nti opani men metina ka kire wo se fisherman bia owo voter lake so ni se sa na mo ye ne enti no ya se ye ti se obi awi sa na ya na eye won bebre aye hu ne ba ye ntira ma wo mu okokori ya ti se eya ebi no won bi yemru nti wo mu na wo mu ko bi ni sa ni ma no mu ko ye nti na ma wo mu ko bi akọ bi sa na mo na fi the Johnson so the abaketima omu koto no na yenso ye yan kakra because obi ani se sa na mo fan kodwa so enti ne yenso ya ka kire ye officers na wo mu wo nsuna no se wo mo modian nko round na wo mo hwe se ya mpa na wo mo ma ya sonti se le bi ya ye nya obi se ne hu se of this community ne ba ya eba Ghana na ya koda community o na say ni akọ sensitize that community ni ya ko ka kire won senia nam enya senia nam yenwe ene senia de da nyina wo mo wen o mo nkoso o mo fi so bana se o mo net na ibia o mo nkoso o ntonkene e te senia wo mo tukini na
Yara menu one na was ye sense you nam ye dwumadia wodo so abo matu dom de ko baabi a donko krom kofo akorida mam wo afri mu abase da bi we de omo ntena ho saa eda nti ye ne donko kromfo we de ani braba pa make say donko krom kra de o ma ye wade a na anu kra ye say dwomfo ma wo donko krom so aye wade ka say am Robert fo tutu wo mo ni ma edwomfo ma so donko krom so ye baabi a bayira ne nam so de uyi yeji na uyi donko krom ni dambaye a wo mo ye adwuma papa wo mo so ba be so mo maka say na say am Robert fo kuom na no kra this is wo mo nkanwie yo any say ni pa bonfo say maso de ade mu yeso mo bi anko yinam mo sisi ye bedi any say wo man kwa fa asemo ade abre wo mu no wo mo so wo mo sere say e ma no tutu police fo mra mebo wo mu nya sa pa de a wo mo ti don kokro mo no na asema kwa ba abeto wo mo so fe na ne ye frɛ IGP enti e me say every week bia wo mo ye sa de no e no mo sa ba ye kwan we so agoreke to don kokro to agoreke so konfo sa ba ho amujija manfo sika ye nyantie say o mo ba e ko mo se man mu nyi o mo hu nyina no mo na fom no mo che o mo ro mo jos nyina che say bia mo diska aso mo ase enani tourists e no mo ye sa de no enani 1 week so mo sa ko ntwa wa yi freedom kokrom e ko bridge ano o konfo sa go kire edwa o mo be dwa ni nyina anti me pa chaw ni sra man say o mo muaye na san krofo no ano embrace maye se de e dwadifo no mo ba na konfo na beta ko mo kon nti ama se obi esuro obedwo mo akosuro se to fa akra bobo ahanso bobo nti se ama dwa na mba so mo ba na o mo de nam ni niama de ba no o mo to ma dwa ne kos nti se o mo ma na be de na o niama na mo de ba na abeka Emma wodon kokrom no na nado any IG we de wo mo srem wada regional police commander mama ayi police fo anko gina 18 mo onom de na ma ye de ayi wo mu na driver fo no kura so say de man kan we de wo mu di kan echi amanfro mu wurodu na driver fo ni bi wo mo na freedom kokrom ko echi amanfro mu no ene wo mo chese say ya de Emma eto de bia wo mo say ayi am Robert fo no ko tumi to man mo na de say wurawura ma say mo nim say aboso bi wo no sika wo mu wo mo anya sika de ne obeji watopa obeji watopa boni omdidi ma no enya de keto akora nto ye de etinkra ne akeka brofo kwa Ghana aw momo ye bekeka brofo unnecessary brofo hwe ma akokwa zo akope bia bedi ohwe ne ebuna to ene atopa fo ankor fo atopa iriga atopa ene wo mu kwa akohia ye how kese pa ye du tikroma ye kwan die masa me pa cha ye kwan de nya kra de bia ye fra aban de bia ye fra aban so aban twa na ni me hwe kra ya kwan de enya ye te say bia minister ana say openi bi bakroma no ma for excavator e de aba be twa kwan na say ono ko wi a omo ndwen ye hu biem ye kwan se kra kai ba aje so oye bokoboko nya sa obeka nsuom aje o twa eti nsuo no wi aje o sa betwa nsuo bofo mini no krepa emsa kronfo ne de eni ba bi on fi tem bia ye ma na ba bedi dwa ha no mba pa na se on be chi on kwam aje on hu sika nyina jama dwa na ye wa ne de mini agu tese ne di no koda na ye oda se ukoda no kwa hu nipa bia ya oda no so ai nipa ka bi keke na ba badwa no ja kronfo ne de mini a ekwan de nam so aframa ja no mini kire so na e bro enti access because eni ba bi ade ne fi on there's no way I will fast or bet you on ya pe no wurawuram be ya wunya won che on nti ama akronfo na ma ye dwa no de in fact adwadefo ni na ma bi nti ye wa no anwotre pa na ba be so at this time eti we no drivers ene adwadifo omo wodon kokrom no mama ne hunu ene wom de ato adwane wuti adom 106.3 FM ene share 104.5 e wokumase na ne we de tremendous ene Evans mosquito coil spray sibi men and women capsules ene vitamin papa bi yanto ansem no so e wokumase ya to so de ane etufa ate so kwade brisa mo wuto ane se mojabum ya kopiem e wo asante mantam bia ye friend se bekwai na kopiem wo bekwai de a e hoye deja ni nyina da ene se abrante bia ye friend Philip okumani ni abrante ne ho akwakire ne pa yesi dia wo mafo taade frɛ no ene atapanyini ne no nyaka atapanyini no waje so polisi fo akwayire ne se kabo ne ne yeso mo ko ye wo hyeduachi etwo no bi mo dwansan potem wo te sesebe wo pra wo fi koko no mpese obi abehu no na ne nyina da ene sa baba wo bia wo beka ya besa bosome na ne akire ni ye de betu mani se dese fam no we na dwuma a ye frɛ se posha amaji wa ababa wo to anana no mo se do ema mpanfo ko na chese wo da mogye paka no
sa branti won na di na boa na ebi mokrase na ye ne mpra no ne ade e ma akoto hye sa branti ba bi wo hye bia no yenkwa ne yenkwa kire na afei na broi poma kwa mu a branti na police fo nsa ka no wa himitawi alaji za kwa na di na ne di nsem na chi a besa bosome na ni die je se pa ne kra ntofom no heme wo hwehwia sa se de be yo mafo beti de ekoso ne wo heme abeka yensa wa homa ne so heme akwa bo abrantie no yese no wo hye tokuro bi ma he fa nkasa medase ane se o ti asinfo so ye wo mfimfim mantemu na eho ene ofi ba be kwai ebedi anyambranso mati se de aprosi for ehwehwe mo kire no owieye ena hana ode nani ekire nkrama mu kobo ne ho adwa na baby a wote no odi nipa bi echi eba yi ewo dwansa eba nkodonwo wa asante mantemu na wo hwe wieye eho ena aprosi for edi ntente ekwache no a meka say enurada woni aprosi for di wo mani mu ko bia ya wote ye asinfo su na seka ya odi kodi anyambranso mati se edi abaya poshia amaje wawu no aprosifo okoyi seka no ma aprosifo a ene no amane bo kire se bekwa aprosifo ebo akire edi naba regional police headquarters na afi mpenifo abetoto no ano na se kwadu a odi abono na bono de a enya na se de tibi en mani ya de bekwa akogina aseni bia nanso wonya mbepie regional police headquarters mpo na amane bo kire se wodi ka agi mfunso na tum esanse wodi ka mpo akoyi seka ya wodi di sa ewuo no ache aprosifo ana so odi ama wo mo meka say regional police headquarters ya abaya poshia amajewa ya wonya ne bedi ko ne maame ani ni nua no ne abusuafo nkaye no ewo ha wo no mo twen se bredi nkaye ko ani no omodi wani ko twa wi se sabe wani mienu a wo ne santemu ebehunu nipa bonefo a wodi wo no de hia ti se ewu a saba ye obekaya oja ebaba ko ewo akira asantema mpon ene na ofiri na ote bekwaya ho ne na odi ne dwumanti ubisa na se de atiere no kumi na abrantie na no mo se ne mpna no ne ade no asa abrantie na de atie no se asem no siye no obi aka bi na bra prosifo akire no afi na prosifo betoso na no se bia kwaya nam so mo okodi awu ati se sebe se na wono no ewo yonkofa se de ye kan yi ewo mpaso de a nyina no ebepie ama yehu nanso de enimu no se eye Philip Akomani e fen se atapani woyobi a oye carpenter ni ya na djuma a woya no na asinfosu na wote a anyambranso metise no ba bekwa ebedi abaya ewu obra na wo hye ne dem a nipa nyina ehye wo mo dem a wo mahunu se wu etise wadi no kwapim se wode ne ko bekwa abaya asabia no ogya ne nkwamu wo ho eno nti se kumi ne mpana no anase de nti a wodi kodi ewu no bigire sa police for de ne ba no bisa ne nsamo de ye nyina ye betimu na afi ye timi aka ho asem so akire ye tiefo ohime ye bedo ase bomoden afo ani di nsam na chi na mrepam no ye bopum a eja de ekoso bia no wonso watimi de ato ye ne mbedwasere de ya na musi ni ohime tawia no na woti se wotirifse ye kono ma no makuru ma mpanyini se ye nyina kwanchan enwini prebu afa na asam ne boboba se de tie bia no kura wo mebeto dwa amewiase amansa nyina da ehunu bi uti adom 106.3 FM ye nto aso na memfa nko ayi wode sen ayiro ye no mansana ya bebe sene ade akwa ize dogbe a chese se azuma ba ko pe ya yenya eno no na se de chese Ghana ya sabaji edin bi ense free azuma ade ba na ja azuma po ansa na azuma beba na DK poison no ne ade won ma ji wo mu dinia ansa na azuma no ne ai kote ne maso kro dum no ne ade ne ai chese na ave Ghana ya to su ma se ensheda nya boxes papa bi asa ho aje se aite power sen hwan ayi wo mu so ade wo mu ye fashionistas wo mu nya de wo mu pe boxing biako wom de fans no wom beje ene we sise wo kire we sise ade se de dogbe no wo beje edin pa na ba tie nu ne papa ya anwurani anu wo ma me ya ayi asantini ti wo no yesi beye wo ba bia asantini anwura igbeni ene aka bom na beye no wo mienu nyina ti aba tie wo nya de wo be mre ne wo beje sa ne se wo bobo nkofo sa na ma me fa nko ha anta na mdra ba oni se lawyer de wo be lawyer e kama efe atede obi beso wo doctor teacher ni ana police efe wo she uniform no kra na de na mo aka kama na beso wo lawyer akọ school we abanti anko school wodi manuel mafo 23 years eni brebe pe na obe eni brebe ya na pe 140 law school a wo mo tro exam te kotu law akese eni akuti na ne ye jurisprudence hwan ye contract company law was it abi wa she de siesie no se lawyer a she lawyer for kotu abo bebu woni minimu eni a she gon asan wo a she wigi aka ho mo ne nam kotu mema be no aju sikadi mema be no aju sikadi se wonya lawyer nene de
What na fufra no ko judge ni yesi my sharp chairman my monte my judge no what na fufra so the BT judge for no me man no me anche no ana the call judge we court one do your ba wo do the court one ma so the Emmanuel Maf na say yes was my road Emmanuel Maf for the accused person was he carry on ave wo kwa was my road and I coach this law and the accused person is innocent and now was blah abutre. Did you say you were a counsel? Or say, oh yes, my lord, I'm a counsel. Yes, I'm a lawyer. Or say, so what is your bar license number? I've heard the already wada. And my lord, I have to refer to my document and come back to you. And I judge said Debbie. So which law school did you go to? And your Cortec here. No one can say Cortec, Cape Coast University, who call a Goa, no one can, who call a Gimpa, and you're not telephone worker. The wada and our judges now law school ben now call ya abejira manim uni mobile license number uni ye your friend to the bar who call ya school who call ya to a brain and a judge said there be wo busano issue back busano. So what is the legal position on this matter? What is there no say no about here we impersonator just when pabon for your lawyer and was shut that real court to bury the baby wabo komu so your lawyer was he put him inside contempt wo mo cheno was that for be ba so me beri no was he akwane a banker hey so akwano so boa was a fake banker and just on there when the pabon for na nafo no nyina so ni pabon for no nam court and I just want me to microphone disana just ya chu omienu nyina tum na ne one who say yes na nyankopon hira judge da kofodi court wonum and I just asemi esi ya mami ya che abrante simple kra just anti her ladyship Evelyn Asamoah her ladyship igwe nyankopon hira unkoso say we oba judge we champion ate one le chain no akogina won ma wo so odi case ama Evelyn Hansen say obwa yentie the demi na any some are responding to questions and attract the attention of the circuit court no the magistrate court judge it's based on that or that for the arrest of the suspect now during sitting so now all answer questions lawyer for the other party also became suspicious. The judge decided say when was he even called to the bar at all? And school ben or call year ben or year and all those things. And he also claimed that the license to practice when he came. Yo, where you mantem police PRO, yo, Kasama police Edmokono, Yera Ebenezer Tete DSP, and when the Max Okudeko, Chichen Koma, Busaja, a lawyer, he said, well, license no my way or so, hey, 23, what do Boniama Wanya Kai? Nonsense. Uncle Voni Madishia in here. Yakobuza Timothy Anyudo, any chief supo, Anyudo honum, Bravo Mubre, Womu Chiadia Sanko, who's a Miss Asante, who can say better, Stephanie, what try is a Mako entrance, who can say better. I go down to me, I will say, me a lawyer, as one lawyer. Now, Bantian or can one walk over in my yes, one fake banker, once you actually know it. Also now, former banker was actually dismissed by the bank. We don't know the reasons for his dismissal, but what was Uber snap the snap for surety now. You hear what we call 13. During the course of the 13, the Bisano, the Jumaben or some of those things, it came up. We have to also do our personal checks. Our checks also proves that he's not working with a bank that he claims to be working with. Actually, he was a former worker of the bank, but he was dismissed. Police Kasama for ya war a poeman time ye Ebenezer Tete and watch it so much a money boni Max Okudeko. And for lawyer were you fake. Do obe Bailey no so what was you a fake banker and say Munina fake people. Ya just a muko de mona we Ghana. Ya Mwama Kwako de Makwako di agadi. Into wedding Kaya anak mocha kofodia a marketo mocha a prama or Mona Kwama plus bear afe na kwamo plananka market watch it. We woko them akodi mini we dukumi ya humachi abrebe ya de titi atasi and was
de kotogere e de akoma na di no ensawom we yada we beda na Donald Trump nya yenya won hye se asomasi horu asomasi horu yanto so a ya beto aso na fia kai se bi asida kema abrante ba ku bi achi na wo so a lawyer yes also a cello no se dia be law na tro so me media law no se media law na de ba court o se mesre mo e komo ya mamuyi mekano ebi na abrante yi na de ono so ya bank enyam nwa se ye obi aminim no o de enko yanim ha ye kwa na yakwa yanim de ayekogo mu afete okopie mu ogo mu afeta te se de kwa asantema ntem a ye wokete wo ho ye wadaban ye wabofo wo ho ye wosichi a wo manfo sautu sampa amamre ne amane edi atwaguo wokọ framantem anya hwekura na gbaja obesa kinka atripisogo ena kwa atifido mantem so abamba ya bi matora nagla ni nyina ya asawodo a busuako na wodo ne a omosa etade gi womani ebi ya asa kantete ye nananom kwa akoba na ejom de gi womani na mana bebom no mayo mawa watu na akopie mu ogomu afeta dia se omu asa bi o asa no ne fane ne de enya agro eso na hyeda nyidin eja ye nua kofie je kofa bai ena afra se wokofa de ba ye ne ebo woda wura ne ne afia pokwase amafo so mini o ma mini no wo mo twa ne na keja wabesi fro that's from me ankade o mo de ba en ko beba na kan to aka half asa ne afra na kosu adonto ba che se ndi atopa nko a ene wo mubuo we kwa na chinu we akwa na chinu de asim se epan na kire se mo komanim na ne no mafo bi se de mo ye de se dwama mo na mo bo woda wuro wo pokuti ase kra ye so ye sama no akwatena sama mpumaja fifi mantamu emra sa asai ye nya pa ho ntema kra mo manfo enya akwanya eja me kwatwi feelings kra nkwada toto fefe wo mo nyenyem ema eja prowanyi se ekoso wo potem wo na sambre a saadi mo pa ho ntema de na se afi na nyi se ba bedoso na so twifo hene a wo no okopie mo na nan matankonwa wo mo ogomu a chempema wo na di mu tintiman na na abore ye boa a wotoso miensa na so da bi masa ekura nya na mu bodudu wase ene potoka sem kra wasem bia ka se all work and no play miss jacket dog boy wo ye adwuma ye no anywani a wo boso abrabọ na ye bote te sa do pakoko na ye se miate ada wo ye no hwe nyeye ekoba ne sa de honhon sa bibi ketu abu betia ne kum go atu so no ato anana mo se nipa de wo ye adwuma eduru ba bia no anya adagye no agiwani de mu ade ne pa no wo so awrewo ni buagu na afi wo ra cheche na no na wo kirem se we kura no wo ma ka exercise o aka exercise kwa brane sori tibi kwa gym na wo bia mpam no opagya dade de bone here wo so a wonya the head of Medusa wo so wonya befo ka ba bebu pan bia na katimi abo ma osisi ma yeden no one ya na am sini Kofi Agye na twetwe nkommo emra wo mo bosompo bia ye friend Kwasi Dazi ye se Kwasi Dazi ye se ye fan di twan krinke wo kurum sade ye be atopa festival na ye de be bia no ho ene wo de sanse metu dwa so manfo wo ka se dwamamo no wo bone dawuru bia na sani pakro no wo boa even science na de kwa wo kire na ho obi a onsero ehwa de bia no we mu na yi na ade na ni na yarba hihyewu na mom etum ejiwanyi ehwa we metso na yi na ade ni na aka hu bi o sande ya yi na ye win stress na yi na ade ba into that even no ono asawo na ade wodi jiwanyi na kire we release the stress na ade ehwa but there be a scientific explanation no na oba friendo akoso don to ba dem amuma tunidi for bi no da mi di no da mi yim da mi di no na mo mu he mi yim da akoso don to ba na body juwan o release the stress or the carbon na di na so de ba na no atwe ne yebisa na na se asem bia ne wani abose anyum bia fa ye kwa mamre mu kakre na ja boye nkirimu asa wei afa hye wei na bose pa ne sen abakwasem atachiri ene sen so gidire yankopon angasa tum kese no wo ho na mom ayi no mo na mo wodo enti meyeye na chede o se ye ma na nan so ewu akwafo no ye ma ho na diban gidi o ye gidi aye mpemfo wo ye yeso ye so do besi me ebi o ha sede ba modern e ma ba na ebi o fin bi wo krum ho ba bi na ade o se ye hwe na ye twa na mo ye bibi dem na oti eyi wado de ba ka da bia o ye hwe o ye bi keke na so ye na nan na gidi bi o ha wo de adwuma ma o ye enti wapanyini na atese wode nsama tudwa wo kirem se wiase obi nim a wo bi kire atia bisane agro no pose nonum so a ena ate ne kankan enti se ye ba ne bebisa na chese mu nkiremu eno no wo etwufo hene e wo gomu traditional area na na abore ya mu a wotoso miensa na atese wode nsama tudwa no na gomu afete hema na na abra ewuzia a wono so toso mienu aduka se bone twetwe komo no se ye ka ye kan nipa bone fa obi be fa bro nya ho awe krakase aba be di se munu bia me be wiase esa se futumo sa batatwene ti na fi e de ni buase ba betare
kasa no ho was here di kan abokoko aboso ba na meja pai was ka biu mini skirt monkey dress obo na nso yam dabi wo ye bi ona pa chi guo na sebe umpokra nyina da gugu no wa hwedwa dabi wo de ba ho mepam de atoso mienu wo ka mo bi atbi se eyasa wo eyasa enye dwamammo osede fa ho kama besia ahofa no hotso yempe basabasa yempe ahofa bia ode bibi basabasa bia besi yepede besia se ishatala shatara tenten me you se benyine so wo trousers yempe ni kankata no obia shene skirt se besia nyu na nyim de ye ya she ma trousers se shena mo siti no ha pe long top ni yetenten na wo hunda ho no nye bibia basabasa oze nyim guase bebro ye pani to wombra yi jeze obi amagini ombesa fam me fo no so one share one fa one ye da mo try se na da wo to no kra oyete bi kra na wo box yi onye feso nti one chi embo ho ase no koye no nye kama eni ayekotie ye nana abena wuzia a wono ene egu mu afeta hema ena atise wo kirem sense manfo kra so pendodo na nya atiasefo ne mum woka amomafo atise aboa no de takra na ene kase de na so takra bone de fenyinam kwatere kwa so ba be she monkey dress wo de ne nko amakra na kaiti na na se de osi kan de me ba beto jarabia wo na ja me ya toto de ahyehye na omo ho enwu ho na ja sana koso ene na wuti adum kase ebo yemfa sedam ya boafo nyina da ye be kotrotro mu ne petromi lubricant ene adwencheri nyina fresh lady capsules any holy insect spray any ade to aso nanim as e dogbe se abanti en Ghana se de ejeje so na se Britain force wo himan crofo no be so wo me abanti en fa so na je se ade papa de am say the British Ghanaian boxer nonsense mo dia ye ne ade hia no mo ya anwonafo mo ya asantefo na wakobo boxer am wo winti mo se wo bi de na no wo koye Afrakadam de am say Ghanaian man oh na no wadu info ya man wa you obey Vogue magazine editor UK mo say British editor waje British wo munya Ghana fo mmemfi ade am maji obi ade mo so na bone dia kam de na ba so ati ase say e van me do mbako ne dia no so dogbe na mama me fan ko special prosecutor him say papa answer na Matiamidu na na dan kokufo ado bebo ndini na ne nkofo ye yisa na ye body ndini si e hono ye de me na nkofo ani akodi nkofo bedam enkwofo yemsi wom Matiamidu aba manan wo convert jai ro no so de wote papa ni nim ro awurade wo fro wo munyina wa vet committee so parliament na bre ya ba ya mu office re waraboni ina no ye de office man de busa se Matiamidu aba na abachi obi oti mini nkonya ya to nkonya agumama no ya se adabe na obachi nkrofo se mini workers ya pe workers ya ma dabe na abachi nkrofo aguma papa se mini deputy ene ya man wo ba bi mami a enkrani mami late mami have been rough why ma 20 years so no Matiamidu crowd no be wo so be chena to afedi see ya papa nchi obi a na no Matiamidu atro letter say wo hu se sika bi bebie na account mu no woni baby a sika ni freba woni se na no aba be ka se mpanifo bi MPs ni bi ti se ayare ganom ni ade azu won akọ sra hemfo no mbe pa na chew wontie chopa na Matiamidu de bia kambrofo wo kambrofo excuse chiwo betum mi hu se wo chinkrofo tuma mi ya odi sika ade ame hwe bank se Matiamidu anchi obi a insurance e be ko wonchi obi a se yentase ni e first Rasmu Baraki wakeka bia che Matiamidu so wakasa dodo wakasa admani e de man no obewe a wonye so a wonfanto na ne Akufo Addo kra woruma kra betumi aye na adwuma wo betumi aye papa no am say wonya bete Matiamidu wo kana se mbebere kra betira mo papa no wo ye yiwate wo de jodi mam faziana me mo ne sa ayi mom ayi na eka wasi Matiamidu kasa dodo nti obeya wonya yi mpacho Matiamidu we de anyame na meka mama yi abetira me Rasmu Baraki ena eka nti de mama fan ko Rasmu Baraki wo se Rasmu Baraki won kana sem mama gbakura we Matiamidu onye yizi o pacho mama mon voice why Matiamidu kan de ntimi ho se kehwe se nyoma eso no na ontimi nso na se ne kehwe nyo teden he's been given a job to do ohana se juma no eya burno so a onka na se se na be se na asesa no na mekasa etina kasa ana ebinumo bribe no na bia that is not the purpose for which he was appointed as special prosecutor you the ejuma man no say onye ejuma la e dia man no how is it going if people have been culpable of any wrongdoing I mean
mean, we expect that justice will take its course. But Kasabo Bebe in the media, no, and then no Nebema Abansika now could be baby, and then no Nebema Abansika no about how. If he feels people are paying strange money into his account, somebody, why would they treat you as Sikano? And an account to more, I use Sikano hitting account to know a dear, your friends say, editor Sikano go in account to more now. Enti yabasha no ejuma no all had the big like in the US and the rest of it. Special prosecutors don't talk like that. Enti Rasmubra kna ne abra wakeka bia che ayi Matiami du say wakasa dodo say na anwe wasan betro letter sa krofo bi diska bia begu na account mu so onim nipa kra wo mobodi say diska bia no won mabegu account mu a ejini emata ho account kro no afri mu ba no wo behunu wo account mu to wankeka na special prosecutors wo mo wiase nyina mo nkasa sa Matiami du pekasa dodo enso not say ayi Mr. Prosecutor no who one ka je say one chi one person kra na deputy Director of Communication ma MPP eya nana ya pre ko no waka se he Matiami de wanya mprewo onyi so okopre no honti Rasmumbura kan fana asem so opese wo ma papa ne pressure sa MPP aban kra o tie akonwa so nim se hwe mu bebre o aban no aye fakata se le proye o ka so de ko dina asem bibia na ye mu pensem mu so bia ba pese ansana on fa se bi nkokot nko dina so obonkuro no wa ye le hwe mu anya nyina so a wonim se we de o de kokot dina court wa enkonko ye asemu a ye bebu agu anase ye betu agu minim se no bi na ma papani e na so wa twemi mo na so wadi midum a ye nke se bi ode obi akogina court anase oso obepe no no de asem kokogina court na se emfaso amaso anase asem no de akogina court no nyina so a be na emfaso be na wo so ma o man no Yellow Praco, MPP Communication Director, Bedi Chen, or Chemo, and Yadi Ombe Shamatiamidu, as an MPP for one chromatia Conyaswa, one the Kofa Matiamidu, Craba, and Wapa Machomo, and to Wobiana, but Chenyas were preno coco to Chanako, now someone back near Peloyasia, near Busaloyasia, Akofa way in Akofa Abba, Yan Kofo Ekaka and Samdi Matiamidu, as one emum, Mamma Franco Ganian boxer, Isaac Dogbeho, Akwe Ganini, one young American Nina Rondo, Nina Ukeni, one person with bosses yan tiasia nantiasia china yan tnama ayi trampo emefre ayi Africa for say shit hole we abeje nkrofo bosses wo ye UK ni da bi na Aizedogbe na nkrofo bo ni abantier wo yazuma one man tem hwe abantier boxing just oba pusesi a watch Tyson ni nyina na no yi kra wakwakobo ayi boxing ama abantier no mo nim se ko ne be ko third round kra so Dogbe stop no na so abantier ko si Japan ni a wodi eduro Japan ni a wodi eduro de hendo nori Otaki o se one taki wa bantia ne simple kra na enkofo kasa wedi azuma banono azuma bapa no we wo bantam a ka azuma kra wan hwe bi ekra nka bi okọ beche no kra bono enti wedi yemo na baso pasa azuma wedi wono na nyakopon asa de na ababie na nkofo se odabi munya boterema no abantia no wonyi bebre bi asa munim na mkokomban Ghana fo no ye sheda be ma offense ya na ya keka wudu afro ne ye sound wodi abafom ya etu anya de e wo se so bia na we ampanifo a wo mu nim boxing mu en wo mu bo abranti abaso na we le boxing authority fo ampanifo baako Mohammed Amin Lamte en echeche sem ne yenti opani no Human Nelson there, the record there, this they are three of Kakra because Azuma was a featherweight champion, was a super featherweight champion. He had wanted to get to lightweight and one to me. He was able to defend his title for 10 solid years. And he obeyed defending title 3 years here. As a Dugbe, he just started. So we are hoping against hopes there, as if Dugbe could also do some. But I don't believe in comparing people saying that somebody is going to do like someone. We should rather pray that as if Dugbe should do even better than Azuma Nelson. I mean, Adam, I mean, Lamte, boxing authority for one penny for the back on which you say, me and Fau be to be when you're upon him, Nentia, Wabo be a song, will be a dance swan, and to be cranized a dog way, Wababa, dear Bro Azuma cry, dear Esso. Now, Yabusagana was a Moshe, a fighter. Now, Mamma, as a dog way, young Crawford were the new Zuzum Professor Nelson, the air will obey, Moon. Oh, what's me doing? As a dog, because so yeah, dear.
oya de nti say na etamichi notime on find any I can maybe a twe na sign but say shame cry Dugbe oya de pa boxing no obecha aso mampo hey o punto ko ni sa o kase be o kana because mo say no that means approach it to come say panya o ade ayo afi na oba anhwe ye bompa say obecha aso ma oya de pa o number 1 hero Dugbe de na say oya de tieti mu say o de boxing no be drain him pa bad e ku bi obakubia no we win it as Dugbe in Ghana now is the one leading in box everywhere but me dey train no pa at this age 23 years I wait to me fight say there be reach e can you very young age to know future oh Mukoma I prepare some of the amabonko Wey Isaac Dogbe fancy e Ghana for the budget so as abante de mo awrade wo ba be ye de chance kra na Ghana for so de yenya de anu asati si hu say aye kanfo we wo mo de ko mistake ba ko miamo wo na akwaje utwade osu wo munya wa ye omba ye na no hwede wo mu de kosi asamoja so asamoja captain team ya ma skipper wo purutu no ahye Ghana for nka hwe wo ye na anu a wo say penalty ba ko wo mu fan cha asamoja na no kra de say World Cup call up ba ya kwesi wodi sa kwesi apia won frefre team ni ade na wose o asamo onko ma chance na small boys no ye ngrum na nkofo di asamo na o wonko won mo di asamo waye bi wate mema obia de nipa be ya no waye no aye forget Ghana for say ska no wadi no dia kakwesi afabre mamini na dia aka no ye de beto nkura duro do my Ghana for what you say aduku betu aso a ye betu aso na dogbe ade ba ko me pepa e won ho ye ne papa no o ma kwan we Ghana ye no good no ye good ade be chine me wo mo kwa akotoro no be wi ase na ja to pabum e de kwa akotoro na twede so wonya ka na hu ba ko bia na ho ba ko otu e bo panya na papa ni tia wo so wo mo ya ade papa wo mu muni wo rudi wo mu ti sifo no wo mo tu sinse wiem na bia pagi wo mo nan e wo mo nya Ghana guys na say size ya wo mo yo no wo refi baby jet die e ba ya baba wa bi se no ne ya o obi na so ko puto oh Ghana guys ayiti ayi no futebe beti nkofo na afane maye ena nam so wo ye kakuro wo ye banche ono de wo branded wo ye yi mumra kase mema na egu ande wo ye no e no nkenye ne na Awurade aka na koma eja wakopie mu Bob Marley kuro ye angesi de ngeni tesia kanu fuidi ko china de na de wa ya yanko yanim na ye ko yanim de na galamse sesemu ne yebo de wura na ene galamse aban so ye wesoi wo so se enya de obamu anya haba kura no wateare enya de omo mafo kwa no akotufo magudie sika dwete sika bana sika futuro be wiase be se wo mayi ensa se de anim adodode no akofo ntokwa de abo MPP gina benkuma NDC gina nifa pere kwa da so ntokwa ni nyina da ene se NDC amanwekwa chitafo bi tro mo se de aban ye no akwa te se hwehwani mu adwuma ye bi no wo ye wo se magaramse fo nkoye adwuma wo ma wo mu wankratas moske minus atwotwopo ne adantemo so mo nkoye adwuma kopim so be 77 pani ko na haban ne watumi ho babia wo se ye de to na wo na wo so koye adwuma wa kwa koye adwuma wo mo so mate ase eje tan wa ne eje ho akyinye o ma ba bete na fi o munya adwuma na so bete ye so kwa ibretuo bi China fo bi akwa kwahwo wo mu tu fo magudie wo be na yampa na China fo wani kitinkiti wo firi wo kroma bo wo mayimu ama adwuma ye se magana fo kranye no ne madodode wo mu na edie eno nam so ma pipi fo so ba bote ba bechirim se ade enye na enye eni ti enya de be ka se China fo tuntie makwa magana de hye so akwa yenkopim se panfo betime de no ma to bebi wo so de trousers bebi de to no panyini se yafa nto a ifrito na kane so fo be de echi a asante mantem wona na ye so fo ho Joseph Amin eno wo se aban wanwene hu mienu se ye be magana de hye kom ni su kom mo ye se twabeni na China fo be di pa de adabraka. The handling of it is wrong because if I buy back, no, see, the regularization of the activities of small-scale miners. You don't ban the same most 2 years. Then the panel or no go through a process. Licensing. What if you a cow or boy or the cocoa DJ? Ne nioma odi be ni na no aka nipa wo hwe omutu o muka no omuni na e wo hono ma o ntimi ntua obi aka omuni na ba betena fie na aban ni ntimi handle the issue of regularizing their activities there and they now by no workers were incompetent. I will use a less word for him. But me aka say we are super to the power 3 incompetent. When him ya adina by no na dey say wo ya ma MPP fo bi atimi ya adwuma na nyesika at the expense of very people who contributed to him becoming the president. So the government should be straightforward. Let everybody know your more
Joseph Yamin no kane asantuma ntensofo abedi akire no se de ma de aban ye no komo fry en obi kan wase we man kafo obeka abra ni ikosuku no obi bajeki fa wo ho to fom ye besu jesi ama wonu aboda ngwechi egbe yesi adu bi na aban ye no na sampan ya asantuma ntem twotwofo panyi no gina ho de ma pipia manyuko no we nekanie we yaseme wo so ka obi a owo kwaye mu ana owura mu esu agibie no enye sanctioned by state enyo my Ghana any abine so nkoye onu na akosi na oye. That is the bottom line. Everything I'm say incumbent upon us yen nyinara as Ghana for you see a GD say dwumadie no so ya fa ne mra kwan so ni anye ni yi a ebedi o mining no say nyina ni so mu ni hu se ko ni so bi ba ya so don about adi aban ye the memesra ni say obi a oni mo be hu no o ma wo mo fata na so nti na wo mo so just meja wo mo vanguard for no wo mo so nya de fata. That is the most important thing. Don't wo mo think the politics cheap politics no wo mo nya eni ayekotie ye MPP amanyoko no okopie mu asante mantem matwotwofo panyini na ne secretary wan a wona ne ho opanyini sampan ina atese wode nsamutu dwana uti adom 106.3 FM asedanko X-Men dietary supplement Franco Trading Enterprise the whole Ghana Mr. Obi show phone cry forget enye uti ase because fake ones were town the Franco Trading Enterprise and one accessories na wo de be ma uko universities abre national service ya fe na tukwa akoyedma kwajo laptop ho na ko anim Second Kings Real Estate Company Limited asase no trouble ensure kania goyi esiwo wasons grab water about another for no kura no ompesu no ahwehwe no wodi bi won so aye kama kura aduchu mo aye ba industries adropa papa yi malaria anum ne ade nyama ne besene tabia e ba mixture atwanu am wodi dia mo say yes na wodi ani dada ho na ato na komode wo no vitamin bobi gu so anya nam top taste ya tum say yes ya duan papa an wodi ma wa wodi no sibi men and women capsules say men ne ma wom ginom na so ye adwuma yente ade ye kwadwuma saa eno aye sibi men and women's capsules no tremendous capsules ya chesa geson ye la ye ni bedi anko na call baby heavens mosquito coil ni spray eno no wo bo am wotumi akọ anim papa wa ye adwuma no na pastor wise one yeso abaga na chese wo be bon pa ye de amaga na saa dum praise ye behim ticket ndi wo ba ko ntia ne eno so betwa mpusen kama wade Henry Hayford was vim yakopo sharp Peggy Shama donko ya wa journalist wa Ghana bebre line ye this is the first chese wo ba we anti gift afanyi dazim ne adwa ye bo anum efri ho no mo a journalist Peggy Shama donko mo chese sister we hwia de pa mo to say yeah Francis Asumadu no say vim ma sresa lawyer ne se de ye buza ne ya onim ye buza legal issues on to me ya no ho wo bete paw Vasco Edu o se me chiam ate mo vim royal mama sita se afia kofodua nyina di din kase bo test yangaza anu wo mutie ne ma me no ma mo kwase adwa so wotema ene edise babare wo kom to adwom no ne ade ye twa buse ate twam sarutu de mu odire pa tama de se munim se ya ye de mu o ti ate wo twam kofa ashama na mo de market wo de ye ne mo a o ti ase kopie mo kopie zongo daka anasa asentu ba ye ne mo a kwa kosi ayi leba no ko zone 1 ko zone 5 ani ze nu nyina ye twam sarutu na na bo ate Hanover no se vim woti ko pa de ahum ka che wuntumi se we live to see anyu woti konkwa na ebebre mu no Alan Benz no se abrahwo pa na me de se what is easy for me mo ya akopa so for ya na busuafo no mu ye Bernard Ochemensa wo Germany wo simi tie mu kwa me ka che no se mo vim enkoma vim wonu nua duku me wate Auntie Gladys bo du no se afia me de mpeso obusa ahima asem bi ma me mpacho yo mate mabusa ede ama Hadi Mohammed and was a vim make you sure say anything bia on sabekate we don't worry na kasebo no adom wan ye tie mu ntumo de no problem kra na ye de ma adom kasebo Lady Smart kuma no vim mu bekuyan entuma ntade na nko na utwa na ahye saa Philadelphia ye tie mate tesi kasebo de ne mo na ekọ Eric Abwaji KV wo so ye tio ye da se papa so uche kasebo ma me na bra chifu me ame bra ba ko pe what vim aduma de ye yo ye pa na say what event what the same papa bia ba say wo panie ma bia wo the event ya wono a wo behumi kura mama na ma discount na just wa udem wo na akọ ne nkọ adom trotro so ne petroleum lubricant inji wa ye papa tell it up no break down ya de ma do ba for private yo de yo mpacho tema motor run about highways for any MPH for mo ye diversion mo nya yo
munye ni ye na finance manager mu ana kuma da ne ye mu achese wo be wu ani enka be yanka kpon bali akwan no kpon no muntwa free death truck ho no mu ana kan kofo fa nkotema na ma in the pressure na mra form na ma diversion ekwan no so nye wo chere say adum trotro ye be ba run about one makọ say 2580 mo nyina na traffic ya mudi kum kofo no de enye kura Mubarak ya kubu Syria sala nam odi yaka oti ase nyasa waso be ye shirof ti aso me ko na petrol me ma ya wad aja bi tu jaza uja twapa jaza uti muzakari mabote yanga za nataba odi ya kwa friend jopi kana ti atro masam yes masam ya juma pa na ya choka na chi se ma pe ya juma masam ya juma ya na se no de ya juma mema no mpe gas nde bi o ma gene kujuni double ya serious ya juma papa no musisi mu ahoma de ya bedum wo ma ni nyina tete no ma ja ma ne pe ya ko da je process we dey kwesi se me kasa fight dan ya aban na na jeso kusi no o na ni so brim no o hu ni oye kalam se ya wo se wo stop wa ma o man penifo nkrofo ebowura o Chinese fo ebowura wa stop Ghana fo nyina ne kwan so na so shop o stop o nyina na sa fo nyina be dey be trafi ye hu ni ye se aban no na ni so brim no o ye incompetent para me that say na fi fo na from apia e ti ma nwa fa ye matia mi do semse be se amanfo ne se pressure na o mo de ma no no o mu nya me say we see obi with evidence until me say on konko see obi force wa bra won see obi without evidence the person na obo man no o mu nya na for penny no obe adwuma no that's it be wa me fa from idi the American say abano eye gambini de onye na hopa so ko wa san wetin a lukwe ni ahemfo na ho no enso mo na ne bro mo so bebrenu a ntomati say ahemfo no ye meeting say be ya ohene bia na omo ye gambini wana ta so mo ne bebo so me ko na say the way mo sense so confidence so ukọ wasa group one eta ban task for no mo ne bro na om to Instagram na asu era si bi dia do dia sia ube so wo sire na fe wato aso amaya so bi na ne bia awe na se nkoma mo we de dobe ni nyansa sempa wa twegu ne ka echi no de bepe ma de fa to progress savings loans na ma penye eno ane tro akese abedie wo mbe wie so ni na ma no se obi adwene ayehye wo mbe bobo nua be ma bobodam watan nyasa mbanya stroke ama mbe ma no a mo de pe ma no agise kum enti fa to progress savings loans ane awurom bia pa bia na de ama abrochezi ka na de bani na de akofa progress savings loans wo na akọ no Ghana ba bia wo mu ho na je so dem aseda enkwa eme aboafo madama wo mu de kaseboyi ye de bra petromim ene ye de ko trotrom no ave holy success spray ene no mosquito coil first lady capsules and they adwencheri nyina ba ye kasebo no mu de tremendous capsules heavens mosquito coil CB men and women capsules vitamilk tabia ba mixture Franco Cherry Enterprise second kings real estate and Oson's gripe water ade twumo abitese ene ne heba enoya etutu malaria no me ade nyina X-Men dietary supplement o madam Bade wakasi ya kasa no madam no mtwa kwasutu mkame ebisu yeso ya from a vim lady afioku ya haja bintu na dromo mene me bla obidum bie kwaku edu kume adum ni bika ye ne a wochena ye de kase abo fro bebrem ne mo manwumre nekete ewo ho no man no so obeti awie de ya damase ama munya mo anitie ne aduanu a ewo adum kase abo de munyina da ne ye de na ase mamo a ya san mamo ayi emoyi wochena ye behia